My name is Raiden Mitzi. I live from Bura and I hope that you enjoy my project. My project is to spread our culture of bell ringing. Thanks for our bell ringers like Daniel Pach, Benny bell ringers, the people who lived in Zapuch, Mario Fenak and Jean Paul, the people of Bikirkara bell ringers as well, and the Gozitan people. Thank you very much. Now you can watch my videos by more professional. Sometimes I go in the chapels and the churches and I retake the photos as well, and sometimes I rearrange my photos to make my video more professional. But you need to subscribe my channel here, okay? And in the future I have some projects. My projects will be starting next summer the project of traditional bell ringing in Gozo for first time. I announced that my project will be starting from Munshar till Shara, Virgin Mary. This is a surprise for Gozotan people that I record the whole traditional bell ringing, like translation, like Magnificat, exit procession, entrance procession, Eucharist benediction, Te Deum, and filming of the famous 4 Ps that ring. And I like to make new something, and I hope that my project will be succeed in the future. Next project, I will be considered that I will make a book, journal book, after to finalize this project, and formed obviously in Maltese, and obvious to collect all the data, all bell ringing tradition, how for example the feast of St. Mary, for example at Zapuchaudesh, for example, how to ring, like at noon, like in evening, at Feast Eve, the 4 Ps before our Pontifical Mass, the 4 Ps at noon, and the famous procession in the feast day. Look, I'm looking forward to see my material. I hope that Maltese people who lived in Australia, Canada, United States of America, England, and all countries who lived around Europe, that my project will be watched, you enjoyed, and I will work more harder about my project. Thank you. Ħbib YouTubers Maltin, nsellem il-sħab il-bell ringers kollha ta' Malta u B'Għawdex, nsellem ukoll lil-Daniel Pach, lil-Lomar, lil-Benny bell ringers, lil-Jean Paul u l-Mario, il-komplement tal-grupp, u anke il-Kalkarizi tal-li minn qalbi ngħidulkom grazzi tal-li copyrightu miegħi waqt il-filmati waqt li konna daqqejna fil-bizmijiet li moddija. Minn hawn anke nixtieq insellem l-awċin kollha, insemmilkom, insellem ukoll il-qassisin, l-ċiprieti, il-patrijiet, awċin, illi naf kemm tqajt magħhom, u anke storijiet illi anke saħansitra tawni daqsxejn ta' kafe żgħir. Ġi waqt li kont mort fil-knejjes tagħhom, fil-festi tagħhom, namlaw xi insellmilhom u nittamaw li qegħdin tieħdu pjaċir tisimgħu il-qniepen ta' Gżira Awċija li qegħdin taraw fuq il-YouTube. Issa sa frattant wasal il-terminu tagħkom issa, jiena li sa frattant se nħabbar illi minn din is-sena u anke forsi anke s-sena d-dieħla jiena beħsieb li nitla' l-festi tradizzjonali Awċin biex nirrekordja il-daq tradizzjonali ta' qniepen ta' Gżira Awċija, ibda pereżempju mill-4 muti ta' nofsinhar, bil-filming, bit-transazzjoni, bil-Magnificat, bil-barka sakramentali, bil-famuża mota ta' qabel il-Pontifikat solenni f'jum il-festa, l-4 moti ta' nofsinhar u ovvjament il-ħruġ u dħul il-proċessjoni u tagħlaq il-festa bil-barka sakramentali. Nixtieq illi nsib il-kooperazzjoni minn tagħkom, naf li huwa moment ta' ferħ għalikom li qegħdin tesperjenzaw dan is-suċċess hekk fil-medja li anke tinħaltu l-oġġett l-antik flimkien mal-modern biex anke daw jitlu flimkien. Nixtieq anke nsellem it-tfal iż-żgħar, żgħażagħ, ġenituri tagħhom li din anke jisimgħu id-daqq tal-qniepen biex tħajruhom jibdew jidoqqu f'sassin li dan ikun hobby li jibda jespandi
ħalli eventwalment ma li kollhom dawk il-30 sena anka pereżempju jkunu jistgħu anka jieħdu ssib il-qniepen ta' raħal tradizzjonali fejn joqogħdu fis inkomplu rawmu ħafna iktar tfal żgħar biex eventwalment il-kultura tradizzjonali tad-daq tal-qniepen ovvjament ma tinqatax u fl-istess ħin inkomplu għaddejjin mill-ġenerazzjoni għall-oħra. Sorpriż oħra li beħsibni anka qed nagħmel bħalissa hija rigward recordings antiki. Min hawn xi insellem minn qalbi lil Robert Kassar, lil Ruben Farrugia u anka lil Leli ta' Zejtu. Minn qalbi nixtieq nirringrazzjahom talli selfuli recordings tagħhom fej bir-recordings tagħhom il-qniepen kif kienu jinstemaw fi żmien disajnijiet u fil-bidu sena 2000. Daw qegħdin online fuq il-YouTube qegħdin fuq playlist miġburin kollha flimkien ir-recordings antiki ta' Robert Kassar u Ruben Farrugia, eventwalment tistgħu titlu anke fuq il-channel tiegħi fuq il-YouTube, tiggreddjaw isfel u tanka tistgħu issibu il-playlist minn hemmhekk. Nixtieq anke għandi proġett ieħor li forsi insib persuni oħrajn Maltin li fil-passat irrekordjaw il-qniepen bil-gazetts. Jiena flimkien ma' sħabi tal-Arkivju Nazzjonali għandna apparat apposta fej mill-każett jista' jagħmel convert il-True Digital ħalli kemm jista' jkun insalvaw dan il-patrimonju antik. Hija ħasra li jew ċertu dilettanti tal-vesti anke kollezzjonisti li qegħdin għandhom kollezzjoni ta' xi ħaġa jiġu nieqsa daw in-nies u mbagħad it-tfal tagħhom jarmewlhom il-kollezzjoni li għal snin twal u b'sakrifiċċji kbar ġemmaw u fl-istess nixtieq nagħmel appell illi jekk għandkom xi kollezzjoni antika ta' ritratti antiki manka tistgħu tikkuntattjawni, anke tistgħu tikkuntattjaw l-Arkivju Nazzjonali hemm Ċas Farrugia u Lena Tkallus flimkien mal-ħaddiema kollha tal-arkivju li lesti li anke jiltaqgħu magħkom ħalli fl-istess ħin din il-kollezzjoni tinġabar fl-Arkivju Nazzjonali. Dan huwa mument storiku li qegħdin tisimgħu bħalissa fi Gżejjer Maltin għax bil-ħajja dejjem maġla jisna bil-kemm qegħdin speċi ta' nirrikonoxxu dan il-wirt li ftit biżmien qiegħed jintelef ftit. Illum m'għandekx tisma' fuq l-għana Maltija, m'għandekx tisma' pereżempju nilagħbu noli, niftakru konna nilagħbu pereżempju il-passi jibdew l-affarijiet hekk. Kellhom bżonn dawn l-affarijiet jibdew jqumu ftit. Mhux kif qegħdin unfortunately illum il-ġurnata li ħafna żgħażagħ qegħdin kollha fuq il-kompjuter u hija ħasra li il-ħin liberu li jkollhom jaqtawha fuq il-logħob aw tant tradizzjonijiet Maltin illum li unfortunately qed jintilef kollox. Però nixtieq nagħmel appell żgħir ukoll illi nixtieq illi anke min jixtieq li apparti minn dal-proġett li qed jikber ma' żmien u fl-istess ħin qed ikoll ħafna respons qawwi minn hawn nixtieq anke nsellem il-ħabib tiegħi lill-Malta Tour Guide illi qed jikkummentali ħafna minn hawn nixtieq nsellimlek ħabib tiegħi ngħidlek proset tal tikkummentali tal-appoġġ tiegħek. Minn hawn anke nixtieq insellem il-kumplament tan-nies oħrajn li qed isegwu il-recordings tal-qniebel hija li jekk min irid jixtieq jiġi anke jgħinni waqt il-filming li anke ħajsir ġewwa għawdex jiena idea miftuħa ġifieri. I'm looking forward li l-imkien naraw x'għax nistgħu niffilmjaw pereżempju xi ħadd ikun isfel pereżempju kif ġa l-proċessjoni, jiffilmjaw il-proċessjoni isfel u jiena fl-istess ħin anke niffilmjaw fuq il-kampnat tal-Knisja. Jista' jkun viċi versa, jiena nkun isfel persuni jirrekordja l-qnieb anke min jirrekordjaw il-murtali u hekk kollox daqqa. Fimt? Però l-importanti hija li garbage in u garbage out jgħidu l-Ingliżi, ġifieri jekk il-biċċa xogħol nagħmluha b'mod professjonali jridu nagħmluha professjonali ġifieri għax imbagħad ovvjament bl-editing inti ħadd tipprova issalva dak li tista'. Minn hawn nixtieq anke insellem ukoll il-ħbib tiegħi nies tal-Arkivju Nazzjonali li jaf kemm huma kburin bija li għandhom ir-recordings tal-qniebel. Naħseb li hija l-ewwel darba li qed jesperjenzaw xi ħaġa tradizzjonali ħafna li bdiet mill-1370 meta ġiet l-ewwel qampina f'Malta illum qiegħda fil-Mużew tal-Katedra tal-Imlina sa l-aħħar set illi ġew ta' Santa Vendra. Hija li niġbru daw ir-recordings u anke il-Maltin
ta' realtà tajba anke jistgħu jmorru anke l-Arkivju Nazzjonali anke biex jaraw ir-recordings kif jindaqqu, filmati, ritratti tal-qniepel, għandek recordings minn kollox hemm tista' tgħid. U apparti minn hekk minn Ottubru ta' sena 2016 l-awqat baqali x'nitfa' anke iktar materjal Arkivju Nazzjonali, nafx insellem iċ-chairman Eċas Farrugia u anke l-Lenat Kallus u anke l-Melvin. Nixtieq insemmi anke l-kumplament tal-impjegati tal-Arkivju. Naf li intom grati għalija li naf li qegħdin taħdmu ħafna biex dan il-patrimonju jiġi salvat, alla volja jkollna daqsxejn ta' misunderstandings biex nista' jkun doqqu xi qniepel imma fl-istess ħin bis-sapport tagħkom jiena nkun nista' anke nagħmel iktar kuraġġ. Fl-istess ħin li meta jiena niffilm jkun qed nagħmel iktar kuraġġ jisħab il-Berringers. Għax jisek għandek katina waħda taqgħet l-oħra illi tipprova tagħmel mill-aħjar illi tista'. Għal-qoddim ukoll xi nispiċċa l-proġett biħsibna anke noħloq ktieb fejn jiġbor il-ritratti tal-qniepel minn fejn bdejt, x'esperjenzajt għaddejt, sabiħ u anke ikraħ, jisu speċi ta' ħanamel bdejċa ta' ġurnil ukoll u apparti minn hekk ħajkun hemm miktub ukoll kif jindaqqu l-qniepel f'kull lokalità f'Malta u f'Għawdex. Jien għalhekk inkun irrid il-lesti recordings ta' Malta kollha u anke Għawdex ħalli eventwalment ikolli il-backup, ikolli il-dokumenti, ħalli minn hemmhekk anke nkun nista' nibni il-qniepel kif jindaqqu. Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tas-sapport tagħkom, nixtieq insellem il-Maltin kollha li jgħixu barra minn Malta, tal-Awstralja, tal-Kanada, tal-Istati Uniti, tal-Ingilterra, ta' minn kullu kien madwar id-dinja minn xi nsemmilkom u biex inkomplu nkabru iċ-channel tiegħi tal-YouTube għamlu subscribe button hawnhekk ħalli fl-istess ħin inkomplu nkabru din it-tradizzjoni Maltija. Grazzi mill-qalb.